Lo ngiphathela njengamanje isinana kade then umnyovu uyatingela mfowangubani ake ngibingelele mfowethu. Mina mfowethu uyaphila. Ngiyaphila. Umina nhle akukho wrong mathi umina. Cha awukho wrong kakhulu mnewethu. Mnewethu ngifike namhlanje ngizokcongratulate mfowethu. Ngomsebenzi wethu owenzile oncomekayo mfowethu. Akwandele bani njengamanje ukuthi umculo wamaskandi efike ebe umculi then mase eqhamukela le idea yokuthi akavule ibusiness mfowethu ukuthi angizocongratulate nje namhlanje umsebenzi wakho nawo ngiyobona uyaqhubeka mfowethu. Hayi ngiyabonga kakhulu mina mfowethu ngiyabonga. Mfowethu usisaselapho ngifuna ukuzwa la mfowethu ngoba ngishilo mfowethu ukuthi akwandele bani ukuthi uqhamukele idea umculi kumaskandi mhlambe bancane bayabili bayabaleka mfowethu ngifuna ukuzwa kuwena ukuthi le idea wayicabanga kanjani ukuthi mfowethu hayi ake ngivule ibusiness njengamanje nali ibusiness lakho liyarana njengamanje mfowethu. Ngayicabanga pheke ovalo mfowethu ngoba yonke into engisuke ngiyenza kahle kahle angifuni ukuyinika ugqozi kuze kuyaqha ngithi uma ngisuke ngenze ngithi na kanjani izophasa uyabona so yonke into nanto engisuke ngiyenza ngisuke ngiriska ngomthetho ukuthi ngiphosa idayisi ngazi noma kuyolunga yini so uyabona so into nento nje mina ngiyenza empilweni ngiyayenza pheke ukuriska pheke ovalo futhi so into nami engathatha ngathi no ake ngithatha imali yezingane zami ngiriske into ethile ngoba ngiqala phela ukuriska ngoba nginawo amanye amabhizinisi but ngathi ake ngiphinde futhi ngiriske ngaleli lokudla futhi nangempela mfowethu kukhombe abantu nabo kuyeseka kakhulu into engiyiqalile okungijabulisa kakhulu futhi mnewethu nali business la rana into engayinotice futhi ama customers akho ajabule kufika imoto ziyama kusuka abantu bakude lapho ngeke ngibona ngisho nosoma business lapha befika bezokweseka mfowethu ikhulu ephezulu mfowethu ngabe kuthini lokho mfowethu kusho ukuthini kuwe mfowethu ukuthi kusuke abantu abakhulu kusuka imoto kude zize izokubona mfowethu izokubongela lapha ziphinde zikusupport futhi ebusinessini lakho mfowethu kungijabulisa kakhulu njengoba ngichazile nje ukuthi ezinye izinto ngoba ngenza izinto pheke ovalo kuye ukuthi mase kwenzeka kungithusa ukuthi hawo into ethile bengingayicabanga ukuthi izohamba ifike la yabo so nje mfowethu kuyangijabulisa kakhulu ukubona wonke umuntu ofikayo ngiyajabula kakhulu mfowethu usomabhizinisi ungasiyusomabhizinisi umculo ungasiyo umculi wonke umuntu ofikayo othatha ithuba mfowethu athatha isikhathi sakhe athi ngiyosupporta lapha kwaMnyovu ngitshela nje zingaka indawo zokudla ezigcwele la kodwa abantu bayakwazi ukuzeka bethi siya kwaMnyovu siyosupport uMnyovu mfowethu kungijabulisa kakhulu lokho futhi ngiyafisa bengakuyeki futhi nangelinye ilanga bemsupport futhi omunye umuntu osuka enza kahle mfowethu ake ngibuze la mfowethu yipi le secret onayo oyidlulise kubasebenzi bakho mfowethu abasebenzi bakho mfowethu ngendlela abawaphatha ngayo ama customers wakho ajabule ngisho siyabona ngisho ama comment enkundleni zokuxhumana abantu bayajabula ngabasebenzi bakho bayahloniphana futhi nje phuma icustomer lijabule lapha phakathi mfowethu mhlambe ingathi imotivation oyinike bona eyisecret yakho mfowethu. Mina ngiqondile nje mfowethu angilona ngomthetho ehlathi so ngaso ngesikhathi ngiyeqela ukuthi umuntu oduze nami ngenze sure ukuthi ngiyamkhombisa indlela ngalendlela nami engibuka ngayo izinto ukuthi akukho kubaleka ukudlula ukuhloniphana nokuhlonipha umuntu umncane omdala ayikho into edlula inhlonipho mfowethu uma ubambisene nabantu ngoba uphili wedwa emhlabeni uphila nabantu so yonke into umuzoyenza pheke kwenhlonipho izophasa so nabo ngiqikelela kakhulu nje kubona ukuthi behloniphane bodwa behlonipha abantu futhi abantu bakuthatha ngalendlela wena obathatha ngayo nawe futhi oyithatha ngayo uma izixhwanguxhwa ngabantu bazokuthatha ngaleyo ndlela uma bahlonipha isiphi isizathu sokuthi ungangihloniphi nokuthi ungithathe kancane mina uma ngihloniphi yabo so abantu bakunika lokho banikeza khona so iyona into engeke ngibatshela yona leyo ukuthi abantu engisebenzisana nabo ngiyokuthi ngathola abantu abayithanda into abayenzayo futhi yabo sihloniphana kahle kabi nabo kakhulu futhi. Newethu njengamanje engifisa nje ukuthi ke ngikubuze mhlawumbe ungasherela khona mfowethu uzushilo vele ukuthi una amanye amabhizinisi leli business lakho leli njengamanje lizoba ibrand mfowethu mhlawumbe nje ungasisekela kancane ukuthi in future ubona ukuphi uMnyovu's Kitchen mfowethu usikele nje kancane usitshontshele ukuthi ngohlelo lakho nangesifiso sakho ukuthi ubona ukuphi njengamanje ngoba uyakhula abantu bayawuthanda mfowethu. Umfowethu angazi kodwa mina ukufanele ngikwenza ukuthi ngifake igiyeli yaphambili njengoba ngikhona futhi nakule ndima yeginci angikwazi ukuthi mangabe ngenza into engiyikhiphela abantu bese kusho mina futhi ukuthi kuzoshiya ikhotha uma engasashiya ikhotha ngathi leyo nto ilimaza mina ngaphakathi so kufuneka umuntu ube nama hopes ukuze kweqe
wena kwakho yenza into yakho nje mfowethu uhambe ngepace yakho ungakhompete namuntu cabanga ukuthi yonke into iyokwenzeka mfowethu ngendlela nawe usukufisa ngayo nami kukhulu engifisayo kodwa ngikwazi ukubeka ngudalula ngayo yonke indlela but ngiyafisa ukuyibona lento ikhulu iqhubeka iyaphambili newethu abantu bayakusupporta bayakuthanda kakhulu beyeza bazokubona mhlambe nje sesivala amagama okuyibongela nje kubantu bonke asebefikile la nabazofika abasafisayo ukuthi beze la ekitchen lakho bezokusupporta mfowethu. Akukho mfowethu okudlula ukubonga, akukho mfowethu okudlula ukuzehlisa kubantu, so ngiyabonga kakhulu nje kuwona wonke umuntu othathe isikhathi sakhe mfowethu eze la nosazofika njengoba usho ukuthi nosazofika mfowethu ngiyabonga wethu yonke indlela futhi. Wethu ake singene kancane ke nje sesivala engomeni zakho engomeni zeni enzenzeni obhuti umfezi lapha inkundla zokuxhumana ingoma zeni bafowethu zihamba kakhulu mhlambe angathina amazwi ke osiwabhekisa kubantu abakubuka online mfowethu engomeni zakho baphinde bekulalela lapha kuma digital platforms ukuyibongela nje bafowethu umculo wenu uphusheke. Siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi ngasonke isikhathi sikwenza abantu baye bekumukela ngendlela kuyiyona. Ngiphinde ngibuyela kule nto yokuthi mina nje ngaso sonke isikhathi uma ngisuke ngenza into angikwazi ukuthi uma ngenza into ngithi kuzosho ikhotha. Ngiyenza into ngokuyikhandla ngayo yonke indlela ngifaka i-effort bese ngiphaka into kubantu. Ibona sebeyoqhubeka bejaje ukuthi mina ngenze kanjani. Angikwazi ukuthi ngenza into pheze futhi kusho mina ukuthi kuyonakala manje yabo. Kuyosho bona abantu ukuthi kuyonakala manje yabo. Uma ngathi mina umsebenzi ongakaphuma uselanga kuthina singakukhiphela abantu sithi kusho thina futhi ukuthi thola ubheke ikhotha ezizosha kanjani. Zithi mayingasasho ikhotha futhi leyo nto limaza mina ngaphakathi futhi enhlizweni ukuthi ngalindele ikhotha zangasha manje yabo. So nje mfowethu into ebalekile ukuthi usenza nje umsebenzi sifake i-effort ngayo yonke indlela sikhiphe kusuke kuthina abasuke bengakusupportile abantu akekho futhi umuntu okufanele simgxeke lapha yithina ofanele sikhuphule i-effort kuthina emsebenzini wethu phela mfowethu wethu ake sibonga kakhulu Ningizimu Afrika abakamchunu media production besivakashela ekitchen sovakashela insizwa mfowethu singamachunu amacingwane sila kwaMnyovusi kitchen bafowethu lensizwa lena ke elivulile ikitchen noma ikuphi lapho khona mfowethu mu around Johannesburg qhamuka mfowethu noma useThekwini qhamuka uzi la uzoyizwela lana ke bafowethu awuphumi la iplate ungaqedanga la bafowethu ngendlela okumnandi ngayo ukudla okutholakala kule ekitchen lensizwa bafowethu ake ngibonga kakhulu ithuba ngithole njengamanje ukuthi ngibe nawe mfowethu lapha kwaMchunu media production mfowethu siyabonga kakhulu udla uncinde la ekhaya yebo mfowethu hayi ngizwela impela ngithekile impela ngizwela impela